الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله ذي الفضل والإحسان، جعل الحياء شعبة من شعب الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا دينه في جميع الأوطان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى واستحيوا منه حق الحياء، واعلموا أنه تبارك وتعالى رقيب عليكم أينما كنتم، يسمع ويرى، ولا تبارزوه بالمعاصي وتظنوا أنكم تخفون عليه، فإنه يسمع السر والنجوى. أما بعد، أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga kakasih, hangan simpagtay manghuda ka may Islam. Muna rin hakatan pamudji na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita niyo dihilan kasay, iban lasig, supaya makadawhat kita niyo sin parsukuan na to, parbahagian, dahing hasalagulago ni'mat ding Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in ni'mat pag-agama, nakatayong babaw ring hakatan ni'mat, karna amura inin marana to sambil paadlaw kana. Jari niya, pagpatumtum kato taniukatan, perkala sin kapaiddahan sin pagyanon kaluman kasipog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaman na to ini, biya luparagbos, magsusung inggaan sin pangatod si manusia patuhan Rabbul Alamin. Agadway na halga insara niya. Gamayan mataod na rin ang mga manusia biyahayaon biya sa pantun manghindo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sila timindog hakatanaman nila. Inallahu ta'ala nagbayta kato taniyo. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Di kamu makapagbaya sing kabayaan niyo. Bang bukunda kabayaan sin Allah Ta'ala. Hadis Qudsi, daran na to siya sabot. Tiyawag sin Allah Ta'ala yung kataan ipon niya. Hangan insuway ing kataan magtag-ipon harap kaniya. Sabab hangkan kita piya panjari supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way maksud dugaing. Bukod ni maksud pagpapanjari kato taniyo, magpalingkat sin dunya ini. Tumutog diha dunya. Buat malingkan kuma sadya kita niyo simparsukuan na to diha dunya rahon harap madtupaadlaw kana. Amad to imaksud kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Asabab yan, suway na to halgaan impag saksi na to, sinway Tuhan mapatot pagtag-ipunan, amurain Allah subhanahu wa ta'ala, tunggal isa-isa niya. Damik yan, halgaan na to impag saksi na to, ini Muhammad daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon harwa ini, bang na to natilo sa marayaw, na paamuin hinang na to, tanto na sadya in kita niyo makaka sin parbahagian sa lag-ulago pakinhawabaran na to mahinang sabab in hidayat sin Allah Ta'ala hakabuhi na to di makabutas sa kainon na iyari kita niyo halaw man singgumi ini. Jari niya bunal tuod long niya in kasipog dahin hamang nga pangaddatan amuin mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in siya ini amuin makapupo hamano siya himinang sin karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban himinang sin uno-uno na di niya mapatot hinangon, hakabuhi niya. Biyaita doon ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Al haya'u khairun kullu. Bunal tuoding kasipug kaluman, wayroon jatuhan niya buat malaing kaning katan hikarayaw.
hatao nagdara kaniya, namagbog kaniya. In kasipog, marayaw katan, inbungan niya. Biyaitaan kita niyo, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hahadis hambuok, in kasipog, syu'batun minal iman. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan aw bid'un wa sittuna syu'batan. Wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bita doon ha inisimpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam long niya yung pag-iman lawi siya kapituan katingi. Hambuk riwayat, lawi siya kaanuman katingi. In sa abdal na ring hakatan amunain, maghimumungan kita la ilaha illallah. Wayroon mapatut pagtag-ipunan buat malaingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Tunggal isa-isa niya, way hikaruan niya. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. In sa baba niya na, amuin maghatul, maglano, sin lalabayan. Uno-uno naroonhan, maka sagdaing pangatod, amin dihi katanam, misan way rumaak kato, misan bukon danta, labi marayaw, imiban kita lumano, hasupaya way roon, masalahat dumatong haisiyusyo na maglalabay roon hayan, hambuok dahil ha mga salago-lago amal dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyugpatan doon ha ini, wal haya'u syu'batun minal iman. In kasipog, tingian dahil ha pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari, in inisway na to, ayaran marayaw. Impag iyanon kasipog kaluman. Sabab in kaluman kasipog, aun haantara sin kita iban sin nagpapanjari kato. Subay mo na ring hakatan, masipog kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan kita kabuhi, wala tapia ngayo. Dihilan kita nikmat, wala tapia ngayo. Dihilan kita singkatan, kakukuyakan ta, wala tapia ngayo. Subay kita masipog, paamin nagdihil kato. Subay ta mapalabi ring hakatan. Sabab siyain, nagpapanjari sin uno-uno katan halaw man sin gumini. Beita kato, Asuratul Rahman. Farman sin Allah Ta'ala ayat kauhaan tagsiyam. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an. In Allah subhanahu wa ta'ala pia parulinya ingkatan pia panjarinya. Wayroon doonhan amin makaian in siya piasaran. Sibo da. In makalawag siya sin baran-baran niya, lumawag sin rijiki niya, iban sin di makaig dang tangan niya. Piara ratong sin Allah Ta'ala yung rijiki pakanya. Way matiwas, misan hambuok. Kajukupan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bihan, pagkakitaan tamisanin kita manusia. Bangaon iipat ta, iya ayaran tamarayaw.
Pagkaunon ta marayaw, bangaon dapat marayaw para sim pagkaunon ta ni pagkaunta kaniya. Bihan yan, manusia, biadinin Allahu Ta'ala. Di siya mabaya, hikabalik kaniya. Amin lumuman siya hapyag, piyapanjari niya. Labi kita suway maluman pa Allah subhanahu wa ta'ala habihan in kahalan. In Allah ta'ala tiap-tiap adlaw nagjajaga simpya panjari niya. Timatagad singkatan sumusukat kaniya. Uno-uno na yung susukaton. Kana ingkatan halawman sin langit iban sin gumi humahajat katan patuhan Rabbul Alamin. Sin uno-uno nakakukunahan nila. Sarta sambilin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita kato taniyo. Bang inipon niya manusia biya kato di mangayo pa Allah Ta'ala marukal siya. Ang pabang siya magdihil, bukon siya magdihil, biya simpagdihil si manusia. Bal labi-labihan indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw si mingod kaniya mangdihil, lipaton ang palipaton sin Allah Ta'ala indirihilan kato. Sabi ay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, anfiq, unfiqu alaik. Biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, intuhan Rabbul Alamin, pag napakakaulaw niya, bangkaw magnapaka, napakahantakaw. Ganapan ang pagganapan, bukon karagdagan, gamayan tumaod, bihanin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi po, bita doon hay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis, yang daakan kato taniukatan, riwayat kabaakan daing ha kitab Tirmidzi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, istahyu min Allahi haqqal haya. Qalu inna nastahyi ya Rasulullah. Qala laysa dhalikum. Abuk riwayat qal laysa dhak. Walakin man istahya min Allahi haqqal haya falyahfadhir ra's wa ma wa'a wal yahfadhi al batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirata taraka zinata dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allahi haqqal haya. Doon ay nililay simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam labay ring hapang daakan niya kato niyo katan kasipog kamo pa Allah Ta'ala simbunal-bunal kasipog. Laong sa mga sahabat, ya Rasulullah, na masipog tod kami pa, Tuhan Rabbul Alamin. Laong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukon sa nimbiya si pag-anon niyo yan, masipog kamo. In kasipog matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuna in subay niya ayaran in unia. Bang unuin halaw man yan katan sin nakabubutang. Lamod in mata nakabutang hao. Lamod in tainga nakabutang hao. Lamod in simud nakabutang hao. In katan ini subay ayaran. Sabab mahinang sabab malawain sipug sin tao, sin pagpakay niya, sin taingan niya, sin mata niya, sin simud niya, sin dila niya. May dumakan pakain niya. Dumakan katan mari pabigi jantong niya. In jantong, biyay takato sin mga ulama na bahagi nagtu. Kalbus salim, kalbul marid, kalbul mayit. Jantong salamat, amunin jantong miyamatok maun pakabayaan sin Allahu Ta'ala. Miyamatok maun para akan sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
salamat in jantong niya. In jantong hikarwa, amo na in jantong nasasakit. Jantong si mga munafik. Amin tiyatapok nila in katitipuhan nila pa Allahu Ta'ala. Labi-labi na tuod katitipuhan niya pagkahinamano siya. Inyan nasasakit in jantong. Ampa in jantong bang masakit, di niya ka na naman imbisa. Di halawm singgumi ini. Hangkan na, wayroon, doktor makaingat umuwat kaniya. In sakit, hajantong kumugdan, sintaon na sasakitin jantong, suway na mugtuin napas niya. Ampan niya ka na naman imbisa sin sakit. Doon niya na ka na naman. Amo na in sakit, igil, sakit jangki, sakit napso, indajinis, kataan amuin hi kalarak sin amal ibadat sing kita inyan sakit dakula. Tiyatapok yan kataan si mga munafik, halawm sin jantong nila, impia lalahil nila. Pia kikita nila hamano siya, yaon na kanila kataan in kamatanan sin pagyanon pag-akama. Ang kanamaluhay kita matipu. In kalbul mayit, amo na yung jantong, miyamatay na, amo na yung jantong si mga kafir. Mahita, sababin sila, kaya iingatan nila matan in Allahu Ta'ala, amuin Tuhan, wayroon hikaruan niya, sa sumagawa tabunan nila, sinaktal nila, man pikilan nila, lumag sila sin katanaman nila, di halawman sin gumino. Impagyanon kafir, buko namin piyak anak sin kafir inaama niya. Impagyanon kafir, misambang sa tayo ni matawad kafir. Amo na hindi kumahagad sin pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdaraawa Muslim sa di magsambahayang. Uno siya, kafir. Way pagdorwa. Habihad to sadya maluhay tahatihon. Adapon bangkaw Muslim, na subay matan impag malila mo pa Allah Ta'ala bang unuin biyay kami papahinang subay mo hinangon. Hasupaya kakitaan sin Allah Ta'ala in ikaw matan tuod nagmalila kaniya. Amo yan in subay ayaran sing kita. Naroon na ini. Hikaruan niya. Subay mo lang niya ayaran, jagahan marayaw, ipatunintian mo. Intian niya rin na nakasuding kataan. Akad halawm niya. Sampay pa aurat mo yari, mimikit atian mo. Akad patian. Subay rin ni kataan ayaran. Di mo luunan sin malumi inlawm tiyan mo. Di mo luunan sin gandariba. Di mo luunan sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala subay sadya si halal. But intiyan tayo ni amanat sin Allah ta'ala rikato. Ingkataan hinang hipapahinang kato, amanat sin Allah ta'ala kato niyo. Pabaran na to. Asupaya kita rin makapagkalo iwan sing kinawaran tahadlaw ka na. But maghukom saan in tiap-tiap manusia iban baran niya rin tuha adlaw akhirat. Di hadon niya rin siya makaiyan di. Intiyan mo rin makayan ayaw ko himinang. Ngay mo pasura maripalawm ko inin hiyaram sinallahu ta'ala rin. Sa adlaw akhirat pabisarahon na sila sinallahu ta'ala. Bihan yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Biyay ta damikyan hamuk hadis anna man istahya min Allahi istahya Allahu ta'ala min. Hisiyo-siyo imasipog pa Allahu ta'ala, maluman pa Allahu ta'ala,
Masipog da isa biban malumanin Allah Ta'ala haipon niya. Na, law niya roon haon, in kasipog sin Allah Ta'ala, daing haipon niya, amuna in kamura niya. Amin bang siya magdihil, bukon tiyo-tiyo. Biasim pagdihil niya sin nikmat yari hababaw sin gumiini, nagsawin kafir iban sin Muslim. Piananam sin Allah Ta'ala sin nikmat halawm sin gumiini. Way piya pagbidda Muslim sa dihilan sin nikmat. Sampai kafir, naglamu kay kita halaw man sin dunya ini. Ipakita sin Allah Ta'ala in kaadilan niya. Dahil di halaw man sing gumini, hasupaya tumarang in kaadilan matan dito adlaw akhirat. Bihaning kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kato niyo hatihon na to marayaw. Biyayta sin Allah Ta'ala hadis Qudsi, balikan ko, abdi, ana urid, wa anta turid. In radita bima urid, aghnaytuka amma turid. Wa in lam tarda bima urid, at'abtuka fima turid. Wala yakunu illa ma urid. Laung sin Allah Ta'ala ipon ko, aon kabayaan ko, aon desab kabayaan niyo. Ang pagbayaan ini matandihil kato sin Allah Ta'ala. Dihilang kita tupar kala hakabuhita. Dihilan kita pagbaya. Dihilan kita pagpi. Dihilan kita kaos himinang simpini ta ibansin kabayaan ta. Sa sumagawa into inihababaan sing kabayaan ibang pagpi sin Allah Ta'ala iban sing kaos sin Tuhan Rabbul Alamin. Nakatayong babaw in Allah Subhanahu wa Ta'ala katan. Hangkan na subay sadya impiun ta amin pipi kato sin Allah Ta'ala hipapi kato. Bukon amin piun ta kabayaan ta sambil kabayaan sin Allah Ta'ala sulangun ta. Ang paimbanus simbihaon manusya simusulang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di matimba. Di kagausan itungon sing gulamay 5. Kikita ta. Diurungog ta. Kaya sasakupan ta ingkatan pakaradyaan. Yung madyato halaw man ta. Damik yan, kasipog sin Allah Ta'ala haipon niya, amuyin, tiyatakaran niya. In matuk madto pa amin marayaw piyag marayaw niya. Tiyatakaran sin Allah Ta'ala, in kabangsahan, mahinang sin ipon niya, hasupaya maraniya in kabangsahan din di halaw man sing kumimad to pa adlaw akhirat. Makatayong babaw siya rin kamatauran si Mano siya. Sabab dito, kakitaan na si Mano siya in darajat pakaniya. Amoy in darajat bang niya kitaon siya na in umbul hambuok ni manam sin surga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda niya biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatan makasud sulga, di niya kakitaan in nakalawirain kaniya indayaw. In kakitaan niya amuin, mababa din kaniya. Hasabab yadto, in panganal niya siya na sa taas-taas. Sampay sing kahinapusan na makasud sulga, nakalaway na rin narka, makaihanda siya. Sinway roon lang niya karihilan sin Allah Ta'ala, ya sin nikmat karihil kako waktu ini. Yan yung mga kalabiyahan dirihilan sin Allah Ta'ala. Bukom biya si malaikat, biya sin Allah Ta'ala, in kakitaan nila, mataas darajat dahin kanila. Sabab may tain sila bihadto, wala sila diyaak mag-ibadat. Sa sumagawa, magtuyo sila mag-ibadat, di sila magmamaksiyat. Iban wayron napso nila. Bihan, in kahalat. Na,
Damikyan in kasipog haantara sin ipon iban sin pagkahinyamano siya. In kasipog pa Allah subhanahu wa ta'ala kana naman doon haon kakitaan sin tiap-tiap manusia. In nagmarayaw iban sin wala. Hamanga sila amoy in miyamatok pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabanding si manusia. Indayaw. Iwan sin mangi. Doon hayan. In piagbiddaan. Sin marayaw iwan sin mangi. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inaun kasipog niya, di siya makausos himinang sinhinang ni kasulang niya patuhan Rabbul Alamin. Ang painway sipog, way na makalang kaniya. Sabiyay yan kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, ida lam tastahi fasna ma syi'ta. Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dain ha mga iabutan sin manusia. Kabtangan sin mga sila kanabihan na kauna. Hisiyusyulong niya inwayron na sipog niya. Himinang na sinuning kabayan niya hinangon. Ngayon di madatukat utanim. Inlo paragbos. Sin manusia wayron na sipog niya. Bangkaw manaw pakarandanan, pakatabo-tabuan, kakitaan tain manusia wayron sipog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makasagda na sadya kaw. Halawang pangatayan mo. Di kaw makapinda kaniya. Sabab ingkaaw na niya, wang kaw mamindahi, mag-ato na kamo. May nang parkala dakula. Matao din lumangkay mo. Bang kaw magsino-sino. Ba't bihatin pangatod nila? May ta kaw magsino-sino. Para hal impag sino-sino haaka ma-Islam, wajib in hukuman. Sabab malasakaw kanya tay manghud mo siya. Suway mo siya hawasun dahil hakalawngan. Supaya siya makaharap pa ka sa bunnalan. Sa sumagawa di tamahinang hahula, wala doon kanila yung sarabihan. Hambuok dain, hula, nagpapakaisin sara ini. Amo na yun amro bil ma'ruf wan nahi anil mungkar. Amo rin hula, kaya naugan sin wahi. Sin Allahu Ta'ala harap para Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo rin Saudi Arabia. Mapuas dinghan, misang pangyanan, hula Islam. Pamarinta Islam kuno. Sa sumagawa kuno dah impamarinta nila. Bukon siya matan, pamarinta sinakama Islam. Sabab daing ha mga hula dakula, di ka man jari manudsod simparkala sinta. Umisan pa siya yung naginang maksiat. Bihan yan. Na mga wayron na sipog niya. Pila na hula Islam. Kakitaan mo ang mga Facebook, ang mga kwanyang kataan. Wayron na sipog nila. Mamaygo pahigad-dakat yaon way misan tamungon. Way lampik simbaran uno-uno. Sa hula Islam. Yung pagtag nila hula Islam. Bihan. Na inot-inot dahan kita marisin mga yan hipagpaibog. Inyan damikyan. Di maig inta umangi iwan sinta umarayaw. Sa kaino in syaitan biubuhi sin Allahu Ta'ala halawman sing gumiini, masi-masi inyan katan doon. Hasupaya kapamintangan sin tao tagaakal, iban sin tao kabus. Dunhan. In tao tagaakal, amuin matuk siya pakabayaan sin Allahu Ta'ala, sin baran niya, in tao kabus, amuin simingod sin takahinang sa tulaat halawman sing gumiini. Bihan yan mga kataw tayo manghuran hakam Islam.
Dahil nga mga biyayta kato si mga sila nakauna rin kato niyo, nakahati sin akama Islam, tungod sin parkala, bisara na to ini, Inna Allah idha arada bi'abdihi halakan, naza'a minhul haya. Biyayta doon ini, Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Bunal-bunal tudlong niya, bang kabayaan na sin Allahu Ta'ala, doon niipon niya hakabayaan niya. Jul janaon na siya hakabayaan niya. Tangsuon sin Allahu Ta'ala yung kasipog dahin kaniya. Napikil mo mo yung nakasipog, ano pa yung hinangon niya? Nawang siya lang niya, matangso na yung kasipog dahin kaniya, wayron na hipagbak niya rugaing. Dahin sin, kuti-kuti halom sin unia. Dugal iwan astol indiara niya magtumari. Wayron na rugaing, sabab way nakasipog niya. Na, banglaw niya in siya roon hayan, harwa parkala yan, doon han, tangsoon na sin Allahu Ta'ala in amanat dahin kaniya. Nabang tangsoon na sin Allahu Ta'ala in amanat dahin kaniya, mahinang na siya kayanat magtumari. Bihad to na yung kahalan niya. Di niya nahikasipog, imbaran niya pamano siya. Di niya nahikasipog, impangkat niya pamano siya. Di niya nahikasipog, in ka-Islam niya pamano siya. Sabab in siya hayanat na. Pag nagpakarungog kita sa mga bihan, tagangan dakula sa may tahayanat. Pasal simbihad to in kahalan niya. Na, doon hanlaw niya, bang siya mahayanat na, doon han, tangsoon na sin Allah Ta'ala rin kaniya in ulong sin Allah Ta'ala. Way nalasa sin Tuhan Rabbul Alamin, bang maig na inlasa sin Tuhan Rabbul Alamin, tumugas na yung pangatayan niya. Bang tumugas na yung pangatayan niya, biya na sin batulakit, wayroon na ulong halam simbaran niya, misan na kuman, nakapin, tiyo-tiyo doon ha. Jimadya to ini hajaman si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pila sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdarasing kasabunnalan na binsana. Si Abdullah ibn Zubair piyatayhi sin hambuok nakura ki Hajjaj ibn Yusuf. Sampai timbak niya in Kaabatullah. Dahil hapag timbak niya yan to sin pagyanon nila biya pitikan sa baturakula imponglo niya amin hiyukot madtupa kuan bihan ang palakoton sing kapa paglakot sing kapa lumagtik batuin bato yadto nahog harap pa Kaabatullah amo na yung kapusat sin Hajar al-Aswad. Tanda sing kapusat, bihayaon, mimikit doon Hajar al-Aswad. Bukon sao namin lago niya yung katambatamon Hajar al-Aswad pagyanon. Pitong sulag, siwi-siwi da kuman, nung habi da dol-dol king-king yaon biya. Bawon bakul 5. Pitura kuman yung taod niya yaon. Pasal sin napulaglag na siya. Bukon sao ning siyumon mo magtuulinan mo bihan, iniulinan mo na Hajar al-Aswad. Bukon. In Hajar al-Aswad, amuray niya miumutig-mutig yan to. Bihan. May taed to, pasal naig na yung kasipog, si Mano siya, batulakit na yung jantong nila, papagkahin nila, wayron na agaron nila, bang bukon nakabayaan nila yung jumato, naroon haon, tangsuon na sin Allah Ta'ala yung pag-iman. Naroon haan, matay na sila, hakakupur. Alaw maksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuad tuin pangayoon na to patuhan Rabbul Alamin di jumatukato. Kan nasubay sadya batukon na to ing kataan bin simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon kita niyo haamuin tiranan sing Quran iwan sunnah asupay ando kaylo way malupas hinang buat malaing kaning katantan aun doon han timbangan
sa bugat-bugat dito hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala, timbangon katot tanyo katan, insyaallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan, mga katawtay, manghuran ha kami Islam, mura-murahan, nakakawa kita niyo pangadyan tiyo-tiyo, paginawawaran, lapay, dahing haamuin, panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, muna ingkin hawaran sing kami nang hindo pabaran namo na mura-murahan makamubahagi ni insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد, mga kakasih haagama Islam, mura-murahan in mga waktu amoy in kaya pagbahagian na to waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala biya na sinagi mahinang sabab hika paamo na to sinhinang na to hika patudyo na to paamoin doon hakaridaan sinallah subhanahu wa ta'ala karena biya na simbiyita ni hadis kudsi wayroon da maagad misan unuing kabayaan ta, amurain jumatuing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabyan, wayroon kawas sa tarunhan, in mahinang tasadya pa amuhunin hinang hasupaya, ando kaylo, hirihil kato sin Allah ta'ala in hidayat niya, akabuhi na to, nawang hikarihil niya na in hidayat, doon handi na kita makahinang sin salla harap kaniya, salla pa pag-agamata, salla pa tay manghudta, Muslim, salla pakatan manusia halaw man sing gumiini, karena mga yan katan, itungon kato, misan pa in salla mahinang taharap pa, mga sila nagkukupur, inyan itungon da. Biyahita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon makasudsul nga, bangaon doon kapatot sing kafir doon kaniya in siya mu'min, subay siya makisas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan way makasudnar ka dahil mga kafir. Bangaon doon kasatuan na hinang sing kafir harap pa Muslim. Insubay sadya makisas hikarihil madto pa tagdapo kaniya ampa in katan laung ta mapuas sin parkala. Ayaw kita misaning kahayop-hayupan wala diaak mag-ibadat lumabay rayan katantan hukumun sin Allah subhanahu wa ta'ala bangaon doonhan nakatipas kapatot sin hambuok hayop deng hambuk hayop in sila yan hukumun da sin Allah subhanahu wa ta'ala katantan na hasababyan ando in labi marayaw amin manu ito yan kitaway na paghukum amotin apasun na to amunin pagyanon sin Quran mahamul liya as-sabiqun as-sabiqun amin mga sila paunahon sin Allah ta'ala rin nga katan muna harap madto manuito yan pa amin daratunganan singkatan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقم الصلاة.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم فإن توفيق الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.